naho nyuma yuko Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde agaragaye mu nama yahuje Vladimir Putin ndetse na Xi Jinping w'Ubushinwa, abantu batangiye gutekereza ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaba kimutakaje cyangwa se cyaba gitakaje igihugu cy'Ubuhinde, bavuga ko Ubuhinde bwagiye ku ruhande rw'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Ako President Donald J. Trump akaba yagaragaje rwose ko inshuti bwe na Narendra Modi bugihagaze neza. Ibi byaje gutuma Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi atangaza ko imibanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubuhinde ngo ikimeze neza cyane. Ndetse akaba yavuze ko rwose ibi bihugu byombi byiteguye gukomeza gukorana mu gihe kiri imbere. Ngo murumva ko nta mpungenge namba zihari kabisa. Dukomeza gusuhuza abantu muri hirya hatandukanye, abantu bari mu rukundo twifuriza ibihe byiza cyane. Yes, amakuru atandukanye. Perezida w'Uburusiya, igihugu cy'Uburusiya kikaba cyavuze ko cyiteguye kurasa umusirikare uwo ari we wese wa NATO, no kuvana ibihugu by'i Burayi bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagaragara cyangwa se wabasha kugaragara ku butaka bwa Ukraine. Rero yabitangaje nyuma y'uko ajya abona ibihugu byo muri NATO byifuza kujyana y'abasirikare, ariko rwose bavuze ko ibyo nibiba bazabarasa, nta kintu na kimwe kizabuza kubarasa. Tukiri kuri iyo ngingo kandi twabwira ko Minisitiri w'Intebe w'Ubudage we yahise agaragaza ko rwose ibyo gufasha Ukraine yabishingutsemo. Ati rwose nta basirikare yakohereza muri Ukraine. Nyebutse inyuma mbona umuntu kumbe nicaye yahoviye yahoze ntabizi, mbona buzaho kwirwagira ubwoba n'ikimwaro, amwibarishwa ubusa ngo uyu muntu arasa nande, ahubwo si uyicara mu mwanya wanjye nkana. Nababajwe n'ijambo papa wiwe yamubwiye. Minisitiri rwose w'Intebe w'Ubudage akaba rwose yagaragaje ko atifuza kohereza ingabo ze mu Budage, babarira kuzohereza muri Ukraine. Inyandiko yuje uburere n'ikinyabupfura, kuga kuno gakeye n'utugambo twiza agira ati I'm sorry, siko nabishatse, n'ugutinya byatse no kubura icyo mubwira. Yashoje ambwira yuko atanze ariko rwose ankunze, ambwira yuko kandi nshatse nanjye ntamukunda. Ukuri ndagukunda, nabonye ntawe nkawe, aho ndi ntago ntuje nzaruhuka
nzaruhuka mbanye nawe uri gikwiye kuri njye utuye muri njye ntawe nabonye umeze nkawe nanjye nzaruhuka ruko mbanye nawe uyu shasire rero Frederick Merz rwose yavuze ati ntabwo bishoboka, ntabwo Ubudage buzohereza abasirikare muri Ukraine. Ibi rero bizageza he? Reka turebe nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwa Donald Trump wagaragaje ubushake buke bwo kohereza ingabo. Ese uyu w'Ubudage byo nawe ushaka kubishingukamo, ese ibintu bizarangira bite? Ni ukubihanga amaso gusa. Icyo twese twifuza ni uko iriya ntambaro muri Ukraine yahagarara. nzagusindagiza urwaye ukunda ugubwe neza, nzaguherekeza ugiye nzagutegereza, nzakora igikwiye ibibi nzabikwibagiza, ntambuka nemye ntakebuka ndeba abandi, agatoki ku kandi hakitwa Mr. Singonge, nawe ahantu hose ari pamoja kama soja. uri gikwiye kuri njye wumva utuye muri njye ntawe nabonye umeze nkawe nanjye nzaruhuka ruko mbanye nawe uri gikwiye kuri njye wumva utuye muri njye ntawe nabonye umeze nkawe nanjye nzaruhuka ruko mbanye nawe Yeah, put your hands in air. T Brown, right now. Yeah, follow my footsteps. Yeah, Sasha. Danina None. uwo yari umuhanzi Dani Nanone afatanyije na Sasha, n'indirimbo yitwa Igikwiye, ni nziza cyane kabisa. Reka dukomeze rero n'inkuru zitandukanye aho u Rwanda rwemeje ko rwakiriye abimukira 7 boherejwe mu Rwanda bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes sir. Akaba ari inkuru yanditswe ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani 2025. My woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah. You love me better than. Ibi rero bikaba ari bimwe mu byaturutse ku masezerano u Rwanda rwagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si u Rwanda gusa rero, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaragiranye amasezerano n'ibihugu bitandukanye, harimo n'igihugu cya Uganda ndetse n'ibihugu bitandukanye bya hano muri Afurika byo kwakira abimukira ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Be by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever. I promise to never lay you down, baby. This is my vow. I belong to you. You belong to me. I give you my heart. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Perezida Donald J. Trump See the red. ndetse n'igihugu cya Venezuela, I give you my heart. aho Donald J. Trump ku nkuru dukesha ikinyamakuru cya BBC aho yavuze ko rwose indege z'Abanyavenezuela nizibeshya zikegera ubwato bw'Abanyamerika, amato y'Abanyamerika zizaraswa. He's on a highway in your mind. I love you like Christ left church. Nobody could take your place. Yeah, you are my number one. And I'm gonna be faithful. Make your day so wonderful. Trump rwose yavuze ko indege nizibeshya zigakurikira hejuru y'amato ya Amerika zizaba zishyize mu kaga gakomeye cyane, kubw'iyo mpamvu ko zigomba guhita ziraswa. And I love myself.
just want you to know you trust me better than twibutse ko aya mato ya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayegereje Venezuela aho zishaka guhangana n'ikibazo cy'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. I know you are right here with me. Ndetse mu minsi yashize muribuka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gushyiraho amafaranga ku muntu ngo uzabazanira Perezida Nicolas Maduro. Oh, pray for so long for you, darling. Be mine forever. I promise to never lay you down, baby. Reka noneho turebe koko ese uru rugamba Donald Trump I belong to you. yatangije rwo gukumira ibiyobyabwenge byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. My heart. Ooh, yeah. Bigaragara ko binyuzwa muri Venezuela ndetse bikorwa n'amato yo muri Venezuela. Ese ruzarangira rute? Give you my heart. This is my vow. This is forever. Forever. Give you my heart. This is my vow. When you see the road, it'll be your umbrella. Give you my heart. This is my vow. Wahoze ari visi perezida ku bwa perezida Donald Trump, Mike Pence muri manda ye ya mbere. Yeah. Akaba rwose yatangaje ko nibareka Ukraine igatsindwa ko Uburusiya n'ubundi ni hahandi buzataga ibihugu biri mu muryango wa NATO. Ku by'iyo mpamvu akaba ahamagarira ko rwose ibihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatanga garanti y'umutekano w'igihugu cya Ukraine. Tuributsa ko iyi garanti y'umutekano ari icyemezo cyemeza ko igihe Ukraine yaba itewe noneho ibihugu byose byazataka Uburusiya icyarimwe, mu gihe Ukraine yaba yemeye kugira ibyihara. singanishe nakaje kose ndakamira iyo gafashwe mbaho nka papo singanicara imihanda yose ndayikata Ese na imihanda yose urayikata? Sinzi. disco matches just come matches umuzungu ndigikanda banyeta metis yoboye no mu bwakaji bose barabizi bamwe bazimbona ndanafata cannabis attention please uko bimeze kose bright is what it is nikatapila nipelkila genge geto nzakatira suri zerekeza vila kugeza ubona geti nzamutumi ndi muhira Philipita ntabwo azongera kuvuga no sense mana ninyibuka ikambo bita one more chance nzajya mpamagara abajama batezemo dusepere turya ikirori nawe ikanga ngo bari bufotore hagati aho ariko ntihagira uwungurije bitanu nizo z'iki gihe people want to celebrate amusinda rinanije nukumva koko ari no wahala nizo z'iki gihe people want to celebrate amushukwa rinanije nukumva koko ari no wahala ngemba wari mwene muzeyi singanishe nakaje kose ndakamira Aye, aye. iyo gafashwe mbaho nka papo Aye, aye. singanicara imihanda yose ndayikata Yo, Yes, noneho bakunzi bacu mwari mudukurikiye, reka dusoreza ahangaha ariko ntabwo twasoza tutabwiye bimwe mu bivugwa amakuru y'imikino. Abakunzi b'ikipe ya Arsenal bakomeje kugira impungenge z'ukuntu yatangiye shampiyona kandi mu gihe ntako bataguze, bagiye ku isoko baragura kubw'iyo mpamvu, ariko babona performance rwose ikiri hasi ku buryo batangiye kuyikoma umutoza Michael Arteta. Ni mu gihe kuko mu gihe akina n'amakipe akomeye ubona rwose ahindura umukino we, abafana akavuga atagomba gukina umukino we wo gutsinda.
ibi rero bakaba bivuga nyuma y'uko ananiwe gutsinda ikipe ya Liverpool, aho Liverpool yamutsinze igitego kimwe ku busa ku kibuga cya Anfield Road. Abafana ba Arsenal bakavuga ati rwose ntibyumvikana, ati nubwo rwose Liverpool izanzwe itsinda, ariko muri iyi minsi hari imitsinda ibitego bitatu akayitsinda bibiri cyangwa se yatsinda bine ikarya bibiri. Kuko kubw'iyo mpamvu rwose ntabwo Arsenal yagakwiriye kubura igitego mu izamu rya Liverpool. Ibyo ni ibyifuzo by'abafana rero, ariko derby aba ari derby. Haya, turabashimiye cyane rero kudukurikira, kandi twizeye ibitekerezo byanyu ko muza kubitwandikira muri comment, kandi mukatubwira ibyo mwifuza byanozwa, mukatubwira niba mwishimye cyane cyangwa se niba ari ibyo dukwiriye gushyiramo imbaraga. Ari nako kandi tubashishikariza gukanda subscribe ndetse no kuduha inyunganizi igihe cyose. Yes, turabashimiye cyane. Rero twavugaga bimwe mu bintu bivugwa hirya no hino ku isi. Tibutsa ko umunsi ku wundi ntujya ukikwa, tuzahita dufite udushya dutandukanye. She ain't scared to get dirty, even though she's so pretty. DJ get on the mic and then he's head from the front to the rear. You ain't gotta go home, but you gotta get the hell up out of here. Baby, you take me out of this club. I wanna be with you.